kan channel clear tu te in zavain chibai ule me ni soma Hamas in rocket tam tak manga Israel aka atangkhan anin beina chuan zual lam ala panzela khovel ram hruai tu tam tak te chuan in ka hai puanga remna zong turin Israel le Hamas te chu an norna sato le a heti lai hian civil mi poisoi lo te torna demna na satakara Israel Prime Minister Netanyahu chuan Gaza be chu an la chhun zom zel tur thu asoya Hamas ho point rocket mangin Israel hi an la ka preng bok ani Israel Defense Force te chuan nizan khan target zale som an ka thu an soya mi pui poi soi lo te chu an bituman ni lo thu le Hamas le Islamic Jihad Israel ram rocket tam tagaron kap tu te chau an bitum thu an soi ve thunga Gaza damdoin te po liam tuar tam tak ten an lua khat na sato le a thizi nga hian doctor te po an tel ani Israel thian thaber te zinga mi United States of America President Joe Biden chuan Israel le Palestinian ruai tu te chu a ran ve ve a bia in it ka hai puan thuai chu rule ati thu a rila Palestinian le Israel mi te chuan zalen na te muingil na te le an dik na chan vo hum him sak chu an phu ve ve ani ati Palestinians and Israelis equally deserve to live in safety and security and enjoy equal measure of freedom, prosperity, and democracy. Pope Francis point Israel le Palestinian ruai tu te chu ral thuam le tharum manga in be na te chu ti top thuai turin le in rem na kong dapa in be thuai turin angena Pope chuan kar khatte me mai mun thiang lim in be na hian nun na tam tak chan anom to a abik takin no pangpoi soilo tam tak thina chu rap thlak le hriat thiam harsa ati thu asoi an thina te chu an mahun siam thatna na kong sial sak tu ni lovin an mahun ti chiat vek du na entir na ani atia an boina chuan tun aya thina le chiat na rap thlak zok a thlen theya wangin pathian mingin Palestinian le Israel ruai tu te chu ral thuam te da bova remna siam thuai tur le ramdang te puina le thopna angin remna kong zo turin angena ring tu mi pui te chu Israel le Palestinian te in kara remna le muanna alo oma in ngai dam ton na te do theina te dik na te le in u naw na ne na an chen za theinan na sataka tong trai sak turin ring tu te asoma he boina nun na chan zong zong te abik takano pang nun na chan ta te tan remna lal nu mari ne na tong trai pui turin alana rosary kal tlangin tong trai na anei sak ngal ani hein beina hian BBC chuan Gaza mi zani chuang thi anom to thule chung zinga somnga pakwa te chu no pang ni in mi somthum panga te chu mei chia an ni a Israel a hian mi som thi to in chung zinga pani chu no pang an ni thu a report ani Gaza Strip a Catholic pui thiam om chun Father Gabriel Romanelli Holy Family Parish Priest chuan Israel le Palestinian te in beina chu thil serious tak ngai tha mai chi ani lo thu asoya Gaza hian kumsang ni le som pakwa November tha atangkhan indona are wanga mason na po akal chakin sumdon na po atluang sot le tana in le lo thatak tak te po andin ve to a tuna chuan khoi muna po bompuak theireng din muna adin le ta ka wangin chhun le zana po mi pui te chu an thla muang lo hle atia an Paris te tak te mani se mun moi le nuam tak ania Paris mi pui te po rinna an chak em thu te le he muna hian the Greek Orthodox te po anom ve thu asoya Gaza Strip hi mihring maktaduai ni vel chen na ni in Christian te hi sang khat vel an oma chung zinga chuan Catholic rin na vuan tu te hi Zabor vel baka the Incarnate Word Paul atanga Catholic missionary mi som pathum anom mek thu asoya Catholic te le Orthodox te baka Muslim mi har sa chung kwa tam tak te chuan an Paris chu an ngai na in an bel thu te asoya ni Father Gabriel chuan Gaza Strip mi pui te hian
hun kalta a po har sat na le hun khil reom tam tak kum tam tak an lo tor to thina wangin helai mun hi khovela tanin lian ber anga te khin po alo ni photo a heng an torna na satak hi thei ngil thei ani lo thu le tun hun har sataka po hian ring tu zong zong te chu Palestinian le Israel ram hruai tu te thin lung chu ne a alo oma ti dang lama alo oma indo na nelovin rem na le muan na tluan tling a om theina na man lak thuai theina turin ring tu mi pui zong zong te chu tong trai sak turin min som ani